Ja sam Nevena Sekulić iz Kragujevca i član sam Kulturno-umetničkog društva Dukati. Trebalo bi da shvatimo da je naša sreća u srpskim selima. Ostanimo ovde. Isplata subvencija po hektaru je počela 24. aprila, a javni poziv će biti otvoren sve do 31. maja. U Ministarstvu poljoprivrede navode da do sada nije bio slučaj da u roku od 3 nedelje od prijave poljoprivrednici dobiju i sredstva. Paori će po hektaru dobiti po 9.000 dinara, odnosno 6.000 plus 3.000 dinara za regres za gorivo, a sredstva se isplaćuju odmah po obradi zahteva kako bi što pre došli do novca koji im je potreban za setvu. Do sada se za ovaj podsticaj prijavilo nešto manje od 200.000 poljoprivrednih gazdinstava. Kako bi što veći broj poljoprivrednika mogao da dobije ovu vrstu podsticaja, ove godine je pomeren datum preseka stanja registrovanih gazdinstava i produžen sve do kraja trajanja javnog poziva, dok je ranije bilo propisano da mogu da konkurišu poljoprivredna gazdinstva koja su bila registrovana do septembra prethodne godine. Vrednost izvoza organskih proizvoda već godinama beleži konstantan rast i u 2022. porastao je u odnosu na prethodnu godinu i to na 68,5 miliona evra. Time je ujedno ostvaren rekordan iznos od 2012. godine kada je plasman bio tek 3,74 miliona evra, a od kada su prvi put ovi podaci postali deo informacionog sistema Uprave carina, objavila je Serbia Organika. U časopisu Organic News, koji donosi vesti iz organske proizvodnje, navodi se da je više od 80% organskih proizvoda iz Srbije namenjeno izvozu. Udeo naše zemlje u plasmaru organskog voća u Evropskoj uniji, svežeg ili sušenog, ne računajući citruse i tropsko voće, u 2021. iznosio je 8,4%. U više od 30 država izvezano je najviše zamrznutog organskog voća. Zaštitom od prevara na tržištu, unapređenjem sistema kontrole kao i boljom prepoznatljivošću ariljske maline bavi se projekat Alliance, finansiran sredstvima Evropske unije. Učesnik i partner u njemu je udruženje Ariljska malina, koje okuplja 5 hladnjača i 150 proizvođača maline, a strogo sprovodi sistem kontrole kvaliteta. Cilj projekta je istraživanje i značaj ovog proizvoda na tržištu, da ga tržišno pozicioniramo na mesto kojemu pripada, sa zaštićenim geografskim poreklom ariljske maline na domaćem tržištu, a pretendujemo preko komisije iz Brisela da bude zaštićena i u Evropskoj uniji, izjavio je Božo Joković, direktor Ariljske malinarske zadruge Agro Eko voće. Kako izveštava Danas, ispred pijace u naselju Aerodrom u Kragujevcu, početkom aprila postavljen je prvi mlekomat, na kome građani mogu da kupe sveže nekuvano mleko. Cena mleka po litru iznosi 150 dinara, a za kupovinu Kragujevčani mogu da koriste sopstvenu ili plastičnu ambalažu koja je postavljena pored mlekomata. Mlekomat je postavljen u saradnji sa farmom Golubović iz Sipića, sa koje poručuju da za razliku od prerađenih proizvoda, mleka poznatih brendova, mleko sa njihove farme je potpuno netaknuto. Ovo je prve klase sa 4,1% mlečne masti, nije pasterizovano i nije konzervirano. Pomoženo je po najvišim standardima, ohlađeno i ponuđeno potrošačima, kaže Jovan Golubović, vlasnik farme iz Sipića. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite do 30% popusta u aprilu. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. Spoj nauke i prakse, besplatna analiza kiselosti zemljišta, kreiranje travnih smeša po narudžbini, proizvedite kvalitetnu stočnu hranu, ozelenite površine, za našu zemlju, naše seme. Institut za krmno bilje, Kruševac. Na net izađi, nas pronađi. Šopiko RS. Oblačinsko jezero. Biser turističke ponude juga Srbije. Počela je nova sezona u Atomskoj banji.
Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Spoj nauke i prakse, besplatna analiza kiselosti zemljišta, kreiranje travnih smeša po narudžbini, proizvedite kvalitetnu stočnu hranu, ozelenite površine, za našu zemlju, naše seme. Institut za krmno bilje, Kruševac. Oblačinsko jezero, biser turističke ponude juga Srbije. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite do 30% popusta u aprilu. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. U saradnji udruženja Agroprofit i ambasade Češke organizovano je studijsko putovanje povodom nacionalne izložbe stoke u češkom gradu Brno, koje se održava od 22. do 26. aprila. Redakcija Agrojug je u okviru ovog putovanja, koje su pomogli veterinarska stanica Bujanovac, Master Frigo, Milk House i Taurus Agro Consulting iz Vršca, posetila i farmu Pala Nađa i njegovog prijatelja u Mađarskoj. Na farmi drže 65 krava rase Šarola i njihove potomke. Nađ je i član predsjedništva uzgajivačkog društva Šarola goveda u Mađarskoj. U okviru farme imaju i svojih 75 hektara zemlje koje koriste za ispašu, isto toliku površinu za košenje trave i pripremu sena za stoku, a pored toga imaju i zemlju na kojoj gaje isključivo lucerku. Nađ kaže da koriste subvencije i Evropske unije, ali i subvencije koje daje država. Imaju dve vrste subvencije, jedan ono što dobijaju od Evropske unije, drugo što daje država Mađarska. Od strane Mađarske i od strane Evropske unije ukupno po kravama dobiju 150 eura otprilike. On dodaje da je u toku velika promena u subvencionisanju na nivou cele Evrope, a tiče se toga da životinje treba da budu držane u što boljem okruženju, te se nada da će te subvencije biti dosta veće. Vannak agrárökológiai programok, ahol plusz támogatásokat lehetne. Ovdje jako ozbiljan problem imaju ovdašnji proizvođači, zato ako bi oni hteli da dobiju za pašnjake neke subvencije, praktično trebaju da ulaze neku ekološke svrhe proizvodnje. A oni ovdje hoće da proizvode travu, seno i njima se ne isplati da ulazi u ovaj program. Praktično oni ne dobijaju ni eurocent, zato što drže svoje krave na ispaši. Nađ naglašava da ukoliko bi stočari u Mađarskoj želeli da konkurišu za subvencije za pašnjake, oni na tim pašnjacima ne bi smeli da napasaju stoku, već da svrha tih pašnjaka bude ekološka, što se njima nikako ne isplati, jer su im pašnjaci potrebni upravo zbog hrane. Praktično žive od toga da imaju svoje krave i prodaju umatičena goveda i junice i bikove, a sa druge strane on i suvlasnik jedne firme koji se bave preradom mesa. Oni otkupljuju ovo i kolju praktično i prodaju meso, a imaju u okviru toga i svoj restoran u Budimpešti gdje ovo meso poslužuju gostima. Pal Nađi i njegov prijatelj žive od ove farme. Od prodaje umatičenih goveda, junica i bikova, a dodatnu zaradu imaju i od toga što su suvlasnici jedne firme koja se bavi otkupom, klanjem i preradom mesa i u okviru nje imaju svoj restoran u Budimpešti u kome to meso i poslužuju. Redakcija Agrojug medijski će propratiti celokupno studijsko putovanje na sajam u Brno Animal Tech, kao i posetu nekoliko farmi goveda, rad selekcionih reproduktivnih centara, veterinarske službe, te će poljoprivrednici Republike Srbije dobiti informaciju o mogućnostima kupovine priplodnih grla. Studijsko putovanje redakcije Agrojug pomogli su veterinarska stanica Bujanovac, Master Frigo, Milk House i Taurus Agro Consulting iz Vršca. Program se realizuje uz poziv Češke,
države i koordinaciju ambasade Češke u Srbiji, kao i uz finansiranje učesnika udruženja i podršku Pokrajinskog sekretarijata za informisanje. Stalna konferencija gradova i opština u periodu od 23. marta do 27. aprila 2023. organizuje 4 jednodnevne regionalne radionice, izrada programa razvoja turizma i razvoj turističkog proizvoda u jedinicama lokalne samouprave. Jedna takva radionica održana je u Nišu i prema rečima Jasne Simović, šefice Odseka za razvoj turističkih proizvoda u sektoru za turizam Ministarstva turizma i omladine, ove radionice su korisne za sve aktere koji učestvuju u turizmu, posebno za lokalne samouprave koje žele da razvijaju turizam. Veoma je bitno da svaka lokalna samouprava uradi svoje programe razvoja turizma i turističkih proizvoda kako bi imala jedan pregled svojih planova aktivnosti. Naravno, treba da se uvek krene od aktualne situacije na samom terenu, u samoj destinaciji i da se, analogno tome, formira vizija, misija, odatle proizilaze ciljevi i akcioni planovi po kojima će se to sprovoditi. Znači, naš cilj sa ovim radionicama jeste da upoznamo predstavnike lokalnih samouprava čija je delatnost turizam, na koji način će najbolje izraditi te programe, odnosno naše treba da se fokusiraju kako bi dobili najbolje efekte. Bez programa i planova koji ipak nisu obavezujući, ali jesu preporuka, gotovo je nemoguće dobiti određena sredstva, kaže Simović. Da se ti programi urade kako bi svaka lokalna samouprava mogla da ima pregled aktivnosti koje treba da preuzme, mere koje treba da sprovede i onda da analogno tome može da konkuriše za sredstva. Ako oni to nemaju i ne znaju i nisu napravili neki plan, onda nema svrhe ni konkurisati, na koji način da konkurišu. Jasna Simović ističe da lokalne samouprave najviše treba da obrate pažnju na određene turističke proizvode za koje postoji najveći potencijal na nekoj destinaciji. Sad možemo reći da je veoma veliki zamah dobio ruralni turizam i treba skrenuti pažnju na to da se više usmeri fokus na, recimo, seoska turistička domaćinstva, da se tu urade neke edukacije među lokalnim stanovništvom u smislu da se ta domaćinstva kategorišu, da imaju adekvatnu uslugu prema turistima, da formiraju razne sadržaje, jer turista danas neće dođe samo na spavanje i na hranu, nego traži aktivan odmor, tako da je veoma bitno da se ovaj fokus stavi, kažem, recimo na taj seoski turizam, zatim na kulturni turizam, kulturne rute, naravno nautički za one opštine koje su na obalama reka ili jezera i da svako prepozna u stvari svoje potencijale i da na njima radi. Radionice se realizuju u okviru programa Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu, koji podržava vlada Švajcarske. Krajem marta meseca počela je prijava u novi elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava e-Agrar. Veliki broj poljoprivrednika se već prijavio na ovu platformu, a pomoć dobijaju kako od poljoprivrednih, stručnih i savjetodavnih službi, tako i od drugih institucija. Jedna od njih je i Centar za strna žita i razvoj sela Kragujevac. Naše vreme karakteriše popularizacija, digitalizacija u svakoj oblasti, pa samim tim i u poljoprivredi. Smatram da čitav proces dobro. Nismo mi na tako visokom stepenu obučenosti i opremljenosti što se tiče te IT tehnologije, ali zahvaljujući pomoći u prvom redu ovde na teritoriji grada Kragujevca, u prvom redu kolega iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe, a zatim i kolega iz Centra za strna žita i razvoja sela, mislim da smo omogućili poljoprivrednim proizvođačima da na vreme odrade sve potrebne operacije što se tiče registracije, u prvom redu registracije gazdinstava, a sad u narednom periodu i podnošenja zahteva za raznorazne subvencije koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede. Mislim da je proces neophodan kako bi znali čime raspolažemo i u kom pravcu, da kažem, kreće se srpska poljoprivreda
i samim tim da vidimo na koju stranu treba potpomoći, a gde može smanjiti subvencije i na taj način olakšati poljoprivrednim proizvođačima celokupan rad. Ostvarivanje subvencija je jedan od ciljeva celokupne akcije, kaže Vladimir Perišić, naučni saradnik Centra za strna žita, i dodaje da će predavanje zahteva za subvencije biti dosta olakšan. Sve što je novo malo, da kažem, stvara kod ljudi određenu odbojnost. Ali mislim da će to u narednom periodu nekako preći u naviku ljudima i da neće toliko sa strahom prilaziti ovoj novoj pojavi u poljoprivrednoj proizvodnji. Smatram da će u narednom periodu da se to normalizuje i da će poljoprivredni proizvođači uz našu pomoć ili pomoć mlađih poljoprivrednih proizvođača koji su obučeni za taj rad na kompjuterima i telefonima, mnogo jednostavnije predavati te svoje zahteve za subvencije nego što je do sad bio slučaj da stoje ispred tamo trezora i sa svojim zahtevima i da tako. Mislim da će to biti mnogo olakšati im, bar u tom delu posao i ostaviti im vremena za bavljenje poljoprivredom. Do sada su domaćini gazdinstava bili obavezni da dostave ukupno 89 podataka na više od 10 različitih dokumenata. Od svih tih papira barem 60% je nepotrebno jer se više puta ponavljaju ili postoje u bazama drugih institucija. Odsek za poslovne studije Blace je državna škola sa tradicijom u obrazovanju kadrova ekonomske i informatičke struke dugom preko 65 godina. Studijski programi odseka su akreditovani od strane nadležnih organa Republike Srbije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. U toku je drugi semestar, a škola uobičajeno nastavlja sa svim aktivnostima. Na prvom mestu unapređenje kvaliteta nastave i rad na promociji odseka, kaže rukovodilac odseka dr. Jasminka Đurović. Očekujemo naredni upisni rok, očekujemo studente, tako na toj promociji aktivno radimo. Između ostalog, učestvovali smo na sajmu obrazovanja u Novom Sadu i ono što je za pohvalu i što treba da bude poznato, tu smo dobili zlatnu medalju za kvalitet. Sve naše aktivnosti su usmerene na rad i pre svega na ono što je naš glavni partner i naš glavni zadatak, a to su studenti. U toku nam je reakreditacija, mi znate da smo deo Topličke akademije. U prethodnom periodu, ne tako davno, izabrali smo organe, znači izabran je Savet Topličke akademije, čiji smo mi deo u kome su naši predstavnici i gde je predsednik Saveta Topličke akademije takođe koleginica iz našeg odseka. Ono čime se prema rečima doktorke Đurović odsek ponosi jeste učešće studenata i profesora na brojnim studentskim organizacijama. Očekujemo da će tako biti i u narednom upisnom roku, gotovo da smo sigurni u to, jer naravno imamo sve razloge da u to verujemo, jer ulažemo puno napora, truda i svega unapređenje, kažem vam, studentskih programa, njihove atraktivnosti i svega ostalog. Na odseku za poslovne studije u Blacu najveće interesovanje vlada za studentski program računarstvo i informatika, ali i porezi i carina i turizam. Studentima se takođe nude i studentski programi financije i računovodstvo, kao i poslovna ekonomija. Povrtarstvo je već duže vreme šansa za uspeh u poljoprivrednoj proizvodnji i mnogi su je iskoristili. Proizvodnja u zatvorenom prostoru, dakle u plastenicima, omogućila je uspeh u količini i kvalitetu i naravno u finansijskoj dobiti. Šansu je, zahvaljujući dobrom radu, količini proizvoda, plasmanu, dobroj ceni, iskoristio i Zoran Dimitrijević iz sela Samarinovac u Plodnom Dobriću. Pored proizvodnje na 3 hektara u svom selu, zakupio je jedan od najvećih plastenika na 1 hektar površine, nedaleko od Aleksinca. Evo nas na licu mesta, u najuređenijem i najlepšem plasteniku na jugu Srbije. Da li je berba krastavaca počela? Vidim da berete krastavac. Nije berba krenula, ovo je operacija koja se vrši pre same berbe. Berba će da krene za nekih 10 dana.
Pa šta sa ovim? Ovo su lepi plodovi? To su lepi plodovi, ali nažalost moraju da se odbace, jer da bi biljka dala svoj maksimum, mora da se formira kako treba. I mi skidamo prva 5-6, skidamo sve. Zapravo stvarate novi potencijal kod biljke za što više plodova i lepših i boljih plodova. Tako je. Dobro, nalazimo se u Plasteniku, pa možda jednom od najvećih u Srbiji. Pa nije najveći, ali je na jugu jedan od većih. Evo, je prva godina kako radimo ovde. Šta ste vi uradili? Pa mi ovde je bilo dosta operacija. Ja sad u brojkama znam da kažem koliko nas košta sam proces proizvodnje. O novom hektaru ne može manje od 6 miliona uloga. Znači 6 miliona ti treba da se uloži? Da, samo da bi živelo. Za koju proizvodnju? Za krastavac? Za krastavac na 1 hektaru. Mi uzimamo sve gotov rasad, uvozimo gotov rasad iz Bosne, Adrije, Hište, o tome smo već pričali. I ovaj krastavac ne bi bio ovakav da nije taj rasad došao ovde. Taj rasad je... Kvalitetan? Tako je. Bez stresova, proizveden. Znači to kad posadiš, on je sposoban da podnese te šokove. Kvalitetan i skup? Pa skup. Znaš kako kažu, sve što je skupo, trebalo bi da bude dobro. Mi nemamo problema sa plasmanama. Imamo tamo i kod nas u Samarinovcu negde oko 3 hektara. Doćete tamo pa ćete da snimite. Bili ste prošle godine. Pod Plastenicima? Pa ono što ste bili sad je za duplo više. Duplo više i koliko je to ukupno? Pa ima skoro 3 hektara, tamo i ovde hektar. Pod Plastenicima? Tako. Šta je sada tamo u Samarinovcu? Tamo je paprika i paradajz. I imamo lubenicu na 4 hektara. 3 hektara je već posađena pod ovim niskim tunelima. Krastavac, isplatili se? Sve se isplati. Kad hoće čovjek da radi, ali mora da radi pametno. Nije više poljoprivreda kao što je nekad bila. Sad, kad hoćeš da radiš poljoprivredu, prvo mora da imaš neko predznanje, da hoćeš stalno da učiš i da pratiš sve te nove trendove i tehnologije. I onda nema greške. Ko vam je ovaj čovjek? Žarko je moja desna ruka. Šta Žarko radi ovde? Ja ovde dolazim, kontrolišem radnike, vodim, da, gledam provetravanje, da to bude kako treba. I tako to. Ti si zaposlen u firmi Dimitrijević Agrar, tako je. Imaš platu? Normalno, jeste. Koju si školu završio? Srednju poljoprivrednu, Žitoroću. Dobro, a ovaj krastavac, je li ti poznata stvar? Tako, ja i kući imam oko hektar, isto Plastenik je. Samo mi kažete plasman, je li je regulisan? Plasman nemamo nikakvih problema, samo koliko god imamo robe, toliko možemo da prodamo. Zato što imamo kvalitetnu robu, nije to samo kako se zove, ne može svako da proda taj kvalitet i kontinuitet ti obezbeđuje u tržište. Zna li se cena krastavca za ovu sezonu? Ne zna se cena, ali trenutno je dobra cena, možda je u 10 godina zadnjih jedna od boljih cena. Koja je cena sada? Sada je 160-170 dinara. Kilogram? Kilogram krastavca. Ako ste postigli sličan nivo povrtarske proizvodnje, pozovite nas, eto nas i kod vas.